everyone, na imbag nga oras yumanen. Kapadasan ni Cubs at Gemma sa napudno anagan ti may drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kada Nida Nievera sita Hong Kong, Andrew Viernes, Marieta Sakiwat ken ni Roselia. Kastoy man ti kuna ni Cubs at Gemma. Dirman ang biyanang, adda paglaingak nga ramidan, ti umutang. Nakairwamak ngaminan ti kasta, dandanin na utangak sa amin na nakakabagyan kan kakalugara. Ket no sana ka makabayad, siyak pa'y tadaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaeng, promise. Adda pa'y nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanen pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din ti utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan, ngam limag asutlat maitid ko kan ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na, kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo, uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy, ala umuntoy limag asut. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala, yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan dagiti awanan. Iwaras ko ti kwarta kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat iti limagas na. Oo na yun day ta, Jem. Nagpintas na lugan tinagsardang ni tabatong da insan, Rayma. Sino nga tadakin lugan nita amantay lakay? Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak mo tan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Sino nga taaya? Ay na, inkalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agustita. Insan Rayma! Ay, umay kan bagi! Ay, unay kan insan Gemma. Mangkig-kigtot ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti panaglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwa mon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, sino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko, kabsat nila kay ko. Ay, sino nga'y abayaw mo? Jay Adaya Brown. Wen, iso, simangpot dan nga agasawa. Umay dalag bakasyon, ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran, di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot, dolyar nga ibagbagamot. Awan. Apeng awangay. Ita kailangan nagkita, awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakapsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tilote da katuganga. Ay, asidig mo gayam. Ay, umayak tumamatan maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umaya mamanda kita mamadyaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka la ijay. Saan da kamad nga am-am mo? Ngam apaya sumurot-surot ka. Makiam-amuak ka.
Awan mo problema iti day tata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka, tanay naurnungan ti muranta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamat ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alutay, sir. Di nakawagan iti sir. Mangrumyulat ako man. Ah, ay, wana nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wan. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta ya. Kaano nga umay kayo manan dito, Mang Romeo? Ay, mabalin na katangdana ang agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Una. Kung nangarod nga agpasapula kiti kabsat ko iti agdalos ditaw. Ay, syakon! Syakon, Mang Romeo! Nagagatak ng agdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balyak a kwarta. Kasapulak ngamin. Masika kumakanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit ta kasinsin ko ni ipag mo. Manungay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro nga agdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta. Basta dalusam amin ti luti may. Kan imulam na iti insangpad ko asidlings. Ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo. Arreglado! No kasta, di mawatin ititangdan na, bayaw? Uwan mo tipag. Intan kulatan ata kaasi mo. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na nagitinsangpat ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi nga, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyunanak manay. Tanay, ado pa niya si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wan Gemma, kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka adagos tayo jayain. Ininutak uret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka nga? Kinton mawaya anak manan insan. Karibriban mo sa manang Gemma. Kan pinatidog mo man takuri matmat mo. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kawan ata na nabayagan na jak pinasilpuan na gitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan dagiti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo, nagidi impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo nga mong kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak. Lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala titangdan mo ano masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan matla nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram to nga rod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na,
Awanan pinagmaat nan ti kwarta binali na. Hello, Nana! Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikat ay kabarbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag! Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kanakan nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan da akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribom. Taitad ko na madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, Nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko ka nam na magjaytad ni anting aw tutangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ko. Nana, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramida. Lukasta, imutang kan kadayja Jema ansing. Manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat dayja babain. Puno. Mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignorak, tadapay latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun. Ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti inted mo asang aribo. Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmet amo nga dagayam sigod nga utang na kan ka, manang. Sorry Okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, manang. Grabe nga ruday di akasinsin ko, anti. Nautangan na tayo aminan akakabagyan kan kaaruba na. Dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Nga rod. Ay, apay mo't da di babae. Saan nga taamabain iti kasdi nga aramidan na? Saan siguro, anti? Nairuam na nga minan ti kasdi nga aramidan na. Nagagat mo't di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na, anti. Kitaan nyo kunamlan mang opisina iti kasding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, anti? Jakmat masingir, taagungot-mat no singir. Isupay kit di ti addaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, anti? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayam kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Nga rod ngam no magipita. Talaga apilitak asingir na. Tanagbanugan mimit nga agasawa di inutang na. Karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't day jay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasanong ay Jema. Manuabulan ang tintad ko kan kaapawayway. Di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayadak. No, da kwartak, tata. Sana mabalain ti kasta. Agbayad kan tanay. Aganakan jay asawak. No, apay mga minanang asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita. Dadala ka nga rin paggastusa maon.
Kan amangan no kwarta lati kayat day babae kan ka. Tamo na mga amin ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Day utang mo lang ti panunutang. Ang bayad kan, tanay ka sa pulak ti kwarta. Awang nga road. Paruto madagiti bukaw tayo sa ti pagbayad ko no kaya mau. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni, Sana ka pumanaw ditaw, aging ka dinak bayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, haramida. anya? Oh my God, ngaminan aya, Jema. Di kalagbay ni ti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jema, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problema mo daytan. Uri ag naedda di ti balayan amang bantay kan ka. Awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awampay talaga ante. Uran anwa kawan talaga. Kastalata ka na yun kay bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno at pangalaam iti pagbayad mo. Awam nga road master ka na trabaho ante. Siyak ngay, kasano akon. Jak pumanaw aging gaadrinak bayadan. Ay, awampay talaga tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasyak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, taisot pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga road. Ada pagpaarjud mo, yung awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramiden tayo, Jema. Kaano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawan. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumanga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan, aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglumangak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya kadagos iti silegtan na daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta ma-stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang kayat mo, mapan kan iti kabakiram, ta ijay ti paglumangam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kijay ngay. Kanasino ko makadwak. Duwata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo Itanyaga pungay. Dituyen unag ti paglabaak lakay. Tapno makalabaak latta. Makamo ka. Rema! Ni, Ha? adda kalaban. Ay, mapana kung dita silid. Ay, anyamat na nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbyusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Jema. Agner-nerbyusak mo da ka na. Yunan nga oray awang gap-gapu na lakay. Mabut-butungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Nakat kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipukaw itinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbyusak. Mabutbuto nga kakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basi tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya, kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho ka? No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatak nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti agnanayon.
Mataya kiti nervyos. Pasaray ag tagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kasla ak mabangbangungot ang kanayon. Ala nga ron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na utangan. Hanggang saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagi jay. Basta mabayadak ti utang ko. Jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram da ita karim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insalda mi nga rod ti basit atawid ko, ket binayadak amin nga utang ko. Ket idi nakabayadak nagaplayak para abroad, ket kahasina naka-abroadak mat, ket iniinotan nakaurno nga kiti pinangsakak mat lang iti insaldak atawid ko. Nagnakmak dayjay ngay naramid ko isa jakon inulit ti imutang. Ket itag tintinulong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigay mo, Gemma. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.